Ngut Mynder Bangladeshi kala syakem hakishipai BSF kat bagi dang temu ban Rung tu syapo pu tu sam jong keri India lingbaga kappo jong ke East Khasi Hills ke East Jainti Hills berka South Garo Hills District ke Jela Meghalaya. Limbaga jingyo jingtip kita nak sentiat kishipai BSF jong ke Shispa anyu puar battalion kila penlong ke jing apshirip hak haput jong ke East Jainti Hills hak bagi yok kem bagi saungut Mynder Bangladeshi. Haga jipet nap shirip dari Shipai BSF jong ke 22nd Battalion kila yok kem langut Mynder Bangladeshi hak haput ke South Garo Hills kat bagi dang wandrung bean syapuk put sam jong keri India daga jing temu bermuat kambela. Hakui pat kaliang Shipai BSF jong ke Food Battalion kila yok kem arngut kinong India ringkat baka kali ke bekit ya ke shini hajan kaput jong ke Naya Bazar penursla ke bahap hapo East Khasi Hills District. Kakumu kerwa wala pahak dekat tenat Shipai BSF la ong bagi negi arngut kinong India kidi bidang temu ban shalan tu ke shini syakri Bangladesh. Ya kali ya ke shini pada negi arngut kinong India la ai tino syaki bor badai pej ban le ya ke badan kam kat kom kaan.